Dimapur Police Commissioner lapat toy ni atum Dimapur pen Karbi Anglong hoy tengnang langso adim BOP along ng Kahumri. Karbi la mera mai sai hemlong Karbi la mera mai tiripia mai phukang wai. Kardom ada birda thanbang nili sami Monica Melikpi nom birtang tonpen arjoitha. Dimapur Police Commissioner lapat toy ni atum Dimapur pen Karbi Anglong hoy tengnang langso BOP along phai khuni ni phai krep hor ni ada por phai sir ke pa por malom pen Kahumri dam birta pherangke ananterang pen kadnyo sai hemalong birtang pale. Karbi Anglong Additional SP Himonto Burwa pe pherangkyang no ke jai ke nat na police force atumang bong monsam pen ke dojia phansi chingwai lo la pen civil administration atumang bong prabjin pen la soputha chingwai ching sai putak pachini BOP ki kim kerang jelam kaning je ke wecheng wokama towar kang ther kang lin dokok lo lasi ahem ki kim ji pangcheng thek therek lo puta alang li pen ningje ponthu Assam Sarkar pen lam toy BC BOP kim rang lo kado we pen phan pharoi sian ke tang pu po hut ke dam tang ar koi chik lo ni phaing koya jo por phai ke ba po malom awika bi atum damama theng thai lo lapen non ki kim cheng chilang hut pen paphong nian Nagaland administration atum pen la soput hak nang chingwai at lo labang su ka chingwai long Karbi Anglong Additional SP Himonto Burwa SDPO Magistrate Bohajan Bhaskar Jyoti Kalita atum pen sila soput hak chingki chingwai dun lo tengnang langso pillar number 16 along nonamat BOP along keton kelang along bangkep IRBN Assam Police lapen Forest Department pen banghini ghontaing koira plian bangso adim along keton padobom lo pusi chini dun dilai ke ase head branch adim along Kahumri dam pen maipu nobin rong pi pen kaning jepon ke BOP along security paong nang ji lapen BOP kikim kapatang serak je phan councilor sora phan ta kachuning ri padopon Nagaland Dimapur Police Commissioner আহিছিলে এই টেংনাং বিওপিৰ সাইটটো ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আহিলে আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ সহায়পূৰ্ণ আলোচনা হ'ল আৰু তেখেতেও আশ্বাস দি গ'ল যে আমি আমাৰ দুই পক্ষৰ মানে পুলিচৰ ভিতৰত কোনো সংঘাত নঘটে আৰু এইটো সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম বুলি কৈ গ'ল সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে হেৰি কৰিব এই মিটিং কনভেন কৰি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ সকলৰ লগত মিটিং কনভেন কৰি এইটো আলোচনা কৰিব গতিকে আমাৰ মাজত যে কোনো সংঘাত নাই তেখেতে সেইটোকে কৈ গ'ল আৰু খুব ভাল সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা এটা হৈ গ'ল বৰ্তমান ছাৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা মানে এইটো এই দুদিনৰ কাৰণে স্থগিত আছে মানে আচলতে আমি মেটেৰিয়েলছখিনি ৰাস্তাটো বেয়াৰ কাৰণে আনিব পৰা নাই ৰাস্তাটো এই লাষ্ট এই বুলবুলৰ কাৰণে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল ট্ৰাকে বস্তু আনিব পৰা নাই গতিকে আমি নিৰ্মাণ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ অটুটি আছে Karbi la mera mai methang sai hem di furong thang along phaikuni ni phai krep hor ni Karbi la mera mai tiripia mai phukang wai ningkan hini aparman hidina drong pia phan mai phula pen dun mai phuar pu sukur sing rong pia phan lethot kang wai pontho birta kadnyo sai hem along birtang pali Karbi la mera mai tiripia mai phukang wai mai pini patopon di furong thang along kido methang sai hem along narusuni sai ang deng chi chingwai chingsai padopon lo bang so phi Karbi la mera mai mithang rona teng pensi ningkan hinia pharmana phan Karbi la mera mai puwa puna chak wai pon lo bang solong hidina trong pia phansi mai phukang wai chikroi sarang thek chepaklang pon lo mai pu ar phukang wai ang bong pen kaduka we pen partner ke praisi long pon kilik chipate jok plot pensi hidina drong pia phansi chikroi thip ang thek chepaklang lo lapen lapu dun mai puar pusitami non ki bom sukur sing rong pia phansi puthot ingwai pon thu ningkan surihini rengkoi lapen inkoresia ningkan aparman Karbi la mera mai phukang wai sai angdeng mesen met ingsam jin pen pachun ponlo Dilai Police Station kapar longkang phaikuni ni phai krep hor ni banghini UPRF klambang phuathom phan kenep kangnang long birta kadnyo sai hemalong birtang pali Dilai Police Station kapar longkang numjana rong long banghini UPRF klambang phuathom boha ke do birta Karbi Anglong SP pen kapachinia teng pen Dilai Police Station Khatkhati Police Station pen 20 BN CRPF pen CDO BN QRT 210 Cobra number 15 Ikoya to pen
kiri ka kurga sai kapa dopona hot banghini UPRF lembang phua to aphat kenep kangnang kachinang check banghini UPRF lembang phua tum lake paugin hegra lapen segin hockey pusi pangtheklo lapen banghini UPRF lembang phua tumari deng pen point 3 to pistol bongni lapen heliamu hop heliamu kereng muni 9mm pistol amu kereng mu pho lapen hele bong thom alangli tuari deng pen long pon pusi birta long don non molom sopor phan birta moin tapaisna A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 881205 3818 93656 or 8638 198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasi lason warsai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along pate bogda miknon rong parpi rong berot near Iron Bridge Dipu Karbi Anglong lasi lans se kachini le thojje phan laswa number 600-121-3664 along humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Korbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo opibot birta along wang twiglo. Rusemson sing ti chikimo mir biri along phaikuni ni phaikrep horni SDC KSC lepen KNC song tumpen patripi ponsi BJP kachari ke chokche putha kache song asa kedeng birta kadnyu sa hemalo birta pali. BJP kachari chokche pura SDC KSC lepen KNC song tumpen kache song asa kedeng alang ni tumpen kache song asa long ki jong pon laki Greater Difu Water Supply Scheme atangka asai claim pin pensika puting boy ner ke patangka pen puting ner ke patangka HD Minister Sumrong hang asuko contractor Amar Chitrong hang kuchupang 5 puthak kachisonga sayalong alang litumpen kijong padu alang litupen kapachani pona tengke kidam tang surig hinira krip hoaning kan jangmia chikloni phai trok siani Guwahati High Court pen labang so sai kapatang je phan lam toy pilo sitame piniani ata patang telang lapen alang litumpen kijong pon thuke Karbiang Autonomous Council ki parlo sai kam to analong nang kipale atangka thangna kaching thura sai claim pin pentang ka kachupang 5 puthak kijong padu ang parta SDC KSC lapen KNC atumpen kachupang 5 puthak CBI pen kitalip asai kideng jia phan ke hang padu Sila hawar ke Dakla sons and claim law. Provision. Bivir Japan. Autonomous Hill District Kali, like a general district. Sarkar, Laswa, and Dengapang claim. Akadu alam. Sadak. Kalia hormu dangan kelo na penke da corruption vik nahi bola hai सबका साथ सबका विकास को Ada birta bangkela ponsi kang tampoinglo dome thakme kurwang thu.